Bismillahirrahmanirrahim. Eng şefqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sabbaha lillahi ma fis samawati va ma fil ardi va huval azizul hakim. Osmonlardagi narsalar, ya'ni farishtalar va zimindagi narsalar, ya'ni insonlar, o'simliklar, jonsiz shaylar Allohga tasbih etdi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Ey mu'minlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zingizda qilamiz deysizlar? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'chko'riladigan narsadir. Innalloha yuhibbul-ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shubhisizki Allah özünün yolunda mustahkem binadek sep bolup cihad qilganlarni, yani urush meydanında düşmanlarga uchrashgan chaqda mavqasida sabatliq turib g'azat qilganlarni yaxshi ko'rdi. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Öz vaqtida Musa qavmiga: "Ey qavmim, mening Allohning sizlarga avatgan payg'ambar ekanligimni bilib turib, sizlar menga nemishqa azor bersizlar?" dedi. Ular haqdan burilib ketgandan keyin Allah ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Allah fasıq qavmni hidoyat qilmaydi. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Öz vaqtida Meryemning o'g'li İsa: "Ey İsrail avlodi, men sizlarga haqiqatan Allah avatgan, mendan burun kelgan Tavratni tasdiqlovchi, mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xo'sh xabar berguchi payg'ambarman" dedi. İsa ularga ro'shan mo'jizalarni elib kelgan chaqda, ular bu op-ochiq sehrdir dedi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İslamga davet qilinib etib, Allohga yolg'onni, ya'ni Allohning sheriki bor, bolasi bor degandek so'zlarni chaplagan kishidanmi zolim kishi bormi? Allah zolim, ya'ni kafir qavmni hidoyat qilmaydi. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ular Allah'ның nurunu, yani Allah'ның dinini ve nurluq şeriatini ağızları bilen öçürüp etmekçi buldu. Kafirler yaman köygen takdirdi mi? Allah özünün nurunu mükemmel kılgıçıdır. Yani özünün dinini aşkarlıqçıdır. Huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil haqqi liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Müşrikler yaman köygen takdirdi mi? Allah hak dinini barlık dinler üstüden mutlak galip kılış için peygamberini
hidayet bilen ve hak din bilen evetti. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ey müminler, sizlarni qattiq azobdan qutuldiradigan bir tijoratni ko'rsatib qo'yaymi? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah'a ve onun peygamberiga chin iymon etqaysizlar. Allah'ның yolida melinglar bilan, jininglar bilan jihad qilgaysizlar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Şundaq qilsanglar, Allah sizlarning gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Daimiy turalg'i bo'lgan jannatlardagi go'zal saroylarda turg'izadi. Bu cho'ng muvaffaqiyatdir. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alaba, ya'ni Makkaning fathi qilinishidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xush xabar bergin. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey müminler, havariyunlar, yani İsa aleyhisselam'a dastlabda iman etgan mümin kavmdek Allah'ның yardımcıları bolunlar. Meryem'nin oğlu İsa havariyunlarga Allah'ның davetini tebliğ kılışta Allah'a kimler yardımcılarım boludu dedi. Havariyunlar biz Allah'ның yardımcılarımız dedi. İsrail avladıdan bir taife iman etti. Yeni bir taife kafir boldu. Müminlerge ulanın öz düşmanlarına karşı turuşida yar yülekti bulduk. Şunun bilen müminler mutlak galip boldu.